mislite da bi mogli sami skupiti 76 ruku i samo tako možete vladati? Vama je jasno da vam morate... Pravo tako. Pa dakle, 75%, I vama niko ne treba za koaliciju. zastupnika u Hrvatskom saboru, 75 zastupnika u Hrvatskom saboru ne može odrediti gdje stoje kišobrani. Dakle, oni dolaze, troše grijanje, vrijeme i tako dalje. Oni ne odlučuju o ničemu. Znači, vama ne treba koalicijski partner. 76 je jednako odlučivanju i promjenama. 75 ili 0 je potpuno ideja. Znači, vi nikoga ne trebate za koaliranje. Vi mislite Pa da ako ne uspijemo sami ostvariti 76, onda ćemo koalirati. Samo apsolutnom većinom. Pa kako drugačije? Sad vam objašnjavam. Dakle, svi zakoni u Republici Hrvatskoj donose se većinom. Svi krucijalni zakoni... I vi mislite preko noći neke stvari promijeniti? Ja znam, pa ne bi se javljao. Inače, što ostao bi... Postoji procedura, postoji neka procedura, neke stvari ne možete preko noći. Mislite da su izbori nedemokratski? Ne izbori. Ali mijenjanje zakona treba proći neka procedura. Ne možemo preko noći neke stvari. Preko noći ne može se. Znači, koliko je proces izglasavanja bilo kojeg zakona? Otprilike 3 mjeseca. Ne, to je otprilike 10 sekundi. To nije revolucija. Mi smo u demokraciji. 10 sekundi je vrijeme potrebno da se donosi zakon. Gospodine Kolakušić, mi živimo u demokratskoj zemlji gdje se poštuje procedura. A procedura je tko je od saborskih zastupnika za donošenje ovog zakona. To je procedura. To mi je malo revolucionarno. Ali da li bi vi koalirali primjerice s Andrejom Plenkovićem? S Andrejom Plenkovićem? Da. Pa dakle, s njima je nemoguće koalirati. Dakle, oni koji su doveli zemlju na rub propasti i koji je sunovraćuju da nestane, dakle, kako se s njima može koalirati?